Angi chinga kitugendere tukwanera igoro yokwera kuobochori ni gobono oyore omo Sheikh kurwase omo skidio jamia imeye county ya Kisii omo Sheikh Ibrahim Nur ni gobono abolirie abakenya bagendere kubeka omurembe anene muno bari imeye county ya Kisii eje magega yemerobiryo guchaka kwiranira asobo hamono boyiko chisukuru chire ange gucha kwigoro abwa ankyo nikabolirie abotwerero bunyare kwenekiwa ekero emerobiryo nsigenderete kubwatigwa irigo sonsora amangana ayebina byobochori ebyobete bigokorekana gose bari babire bataisanegeti kurwaso bochori obwo barachi kogenda bosubwike gambero musakito Hamisi Josephat na botorobote rwasenjira yobokirano namatuko atatukanya leko bagagweta magaye kiumbe kibochori nechimbe IBC kumoralia Daktari William Ruto buna omora ibwense ya Kenya omochore bono aba Kenya niko bagendeta ko bagosegetwa baine kinga babekire omorembe CHINSA mochonsi ibamenyete aya niga bekiru benne amona Ibrahim Nur oyi ore omo Sheikh ase omosigiti okisi jamia Sheikh Ibrahim Nur imam wa jamia mosque hapa Kisii. Wazee kwa wamama, vijana kwa wasichana, kila mtu amepiga kura na akapigia yule mgombeaji ambaye yeye anamtaka. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, hiyo zoezi zikaisha. Mwisho ikawa Wakenya wameongoja sana kwa kutangaziwa rais yao ni nani. Kwa kupenda kwa Mwenyezi Mungu na vile vile kwa Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala ameamua, IBC ikatangaza kuwa Samuel Ruto Arab akawa yeye ametangazwa yeye ndo rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Ibrahim Nur boigo nigo baganirie bali bataranyara ko bagwanjira namachibwa iyo banyara ko bagwesokia na kubwatia chinchira chelichiko anene gwikira aseke gambero elio bonengwana yabo yogokana obocholi obwo enyara ko bagegotegererwa yule ambao kwamba wako juu, yule alishinda na yule ameshindwa, waende kotini, watu ya kotini wataamua ukweli uko pande gani. Wafanye kazi yao kama kawaida, maamuzi tuachie mahakama. Nur Ibrahim Boigo nigo abaganire anene abamenyibe county ya Kisii banyara ko bakwenekia buna ommarembo nyali ko gotoka ase county yo nandi banyara ko bakwiranira CHINSA mochiabo choko kora imeremo elio kwenekinga banyara ko bakwenyorera omugati obwokera lituko uyura chikoba gokubagendereria ase chinga chiabo. Kwa hivyo Wakenya kwa jumla, hasatan watu ya Kisii ambao kwamba ni county yetu ya Kisii haswa, tunataka amani, tunataka upendo, watu warudi kama kawaida, wafanye biashara yao, wafanye kazi yao, watafutie mkate watoto yao, watu wafanye kazi yao. Igoro ya Chisukuru Ibrahim nigo abaganire abaiboli amona balimu banyara ko bakubwaterana elio bene kinga bana banyare ko bakwirana ase Chisukuru bagendere amone chisemi echo kirachikoba chikobakonya ase amatuko agocha boigo nigo aganirie serikali nyare ko bakwenekia obolendi bwabanekira bono baguchikwirana ase Chisukuru. La pili, ishamuliwa watoto warudi shule. Himizo yangu kwa wazazi na kwa walimu kwa jumla, watoto wetu ndio maisha yetu, hawa ndio viongozi ya kesho. Kwa hivyo watoto wetu tuangalie wanapoenda shuleni, watoke kwa siasa na mambo ambayo kwamba imefungamana na siasa, waende kusoma masomo yao kama kawaida, sababu wao maisha ya watoto wetu ni kila kitu. Kwa hivyo ningeomba wazazi na walimu ya kwamba tulinde watoto wetu. Kwa ripoteria Ndizi TV kuru county ya Kisii tena na Josephat Hamisi omurai omochore bwense muski